Posle 10 dana u kojima se broj pacijenata u COVID bolnici, opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici kretao oko 150, sada od jutros imamo 140 pacijenata, od toga se 16 nalazi na respiratoru, što bi posle dužeg vremena bio neki blagi pad i nadamo se da će se to nastaviti. Mislim da sve ovo možemo da zahvalimo samo ovoliko uspešnoj vakcinaciji. Nadamo se da će i ostale sremske opštine se ugledati na opštinu Sremska Mitrovica, to jest grad, i da će i oni se približiti ovim brojevima koji su stvarno fascinantni i želeo bih da Sremskoj Mitrovici što pre poželim 30.000 vakcinisanog sugrađanina. Bez obzira što imamo često prilike da slušamo da je sad u ovom talasu veći broj mladih ljudi, jeste da ima mladih ljudi, jeste da su njihove kliničke slike teške. Veliku saradnju imamo sa bolnicom u Sremskoj Kamenici i Novom Sadu koji imaju kompleksniju opremu i u mogućnosti su da takvim pacijentima izađu u susret, ali nažalost jednostavno ova bolest i dalje najviše napada naše starije sugrađane i oni to mnogo teže podnose, ali i po samoj prirodi njihovih godina oni imaju još neke najčešće dodatne bolesti koje u svakom slučaju otežavaju njihovo lečenje. Što je oko 3000 ljudi na kućnom lečenju, to znači da je virus malo oslabio? Pa jednostavno, zakonitost svake virusne epidemije se upravo pokazuje ponovo, odnosno treći put u zadnjih 14 meseci. Znači jednostavno virus idući iz jednog tela u drugo, on mutira i gubi svoju tu snagu, ali nažalost, s obzirom na proširenost na teritoriju cele planete, jednostavno nemoguće je u potpunosti prekinuti taj lanac dok ne postignemo visoke procente imunizacije, bilo preboljevanjem, bilo vakcinacijom. Znači jednostavno virus u jednom trenutku će se naći u situaciji da nema na koga da preskoči, to će biti kraj. Da li ima građana koji su revakcinisani, a nalaze se u bolnici na kućnom lečenju? Ima. Znači, to su obično građani koji su, pitali ste revakcinisani, ima i revakcinisanih, to su obično kratki rokovi posle revakcinacije, premda imamo i zdravstvenog osoblja koje se razboljeva posle revakcine, tako da svakako se radi o blažim kliničkim slikama. Znači, od pacijenata koji se nalaze u bolnici da su revakcinisani, to su uglavnom ljudi koji imaju neku ozbiljnu bolest koja remeti njihov imunitet i naše osoblje koje je revakcinisano, razbolelo se, svoj prolazi kao neki, imaju simptome kao neka lagana prehlada.